Hauragat Ekalabia Model Residential School along Karbi Anglong Administration atumpian kahumrida. Pinipai ni pai thongke brai si arni Karbi Anglong Administration ahin penche patri piponsi Hauragat Ekalabia Model Residential School along 3 Plantation Drive in loving memory of Bhupen Hazarika Pu at PN Ponsi. Forest Department Lapen, Women's Greens Movement atumpen, Chelangpet pen thengpia klimki asai dengpon. Lapen Bangso School formal inauguration se ako nangkelang ke Charlie Asomar atum ko ansi kebang rinti ma lapen Asomar atum uniform koson ma lapen Bangso School along kikim kerang ko ansi tang pamiloma Bangso puthaksi nangka homri pusi Karbi Anglong District Deputy Commissioner Nirola Phangchupi pen perangke atumaphan nang pachinidun Lasi Bangso Ekalabia School ke Osomar atum ke Charlie Ason among lapen ke choki jun pen chenglok ke soki un e anta ake joy pensi longpon pu lasi ke dogdet arat Asomar aphan private school along chetoy dun dera lapuson ake joy a school along si nang chetoy dun pen Pacharli dun nang po pusi Karbi Anglong Deputy Commissioner pen pachuni pon News Desk Repo Public News 24/7 Karbi Anglong Aprangsi nali tumapan ini tumapan porke dito cuma partido ini da Karbi Anglong District Administration ahin pen Plantation Drive in loving memory of Dr. Bhupen Hazarika lapen ini tum pada Karbi Anglong undang kita tum tingkat hangkrang penangan itu mahai teklong kanokok teklong paso joini se ini tum pini in collaboration with Environment and Forest Department, lapen ladak ditum Ekalabia Model Residential School akimi akem pasalong si ditum lapen ladak ini tum nang cito dun ladak DC office pan ladak ADC lapen Assistant Commissioner sa Indo lapen ladak ini lang tingki ke program lang nang citong dun Women's Green Movement NGO ani mardi tum tanang chatong do apeni le tum kado be chilang pet pen sipini ladak skula long wala athema la bangso school ka kimi ke cheng pen si thimki e pono kulo nang denon phite la school la chilang ni sempo apen la school formal inauguration puri re ko stamen ni tum nangkelang je somar tum ba aloma bang belang ba somar tum uniform ko son na la pen ladak kin ke rang pe ni ta tang aloma tang telang na la hai nangkelang pen si tum kini ladak tree plantation program pe NP si dak itu dah baik tu lah so Ekalabia School along tu piawar salam ni semua. Somar tum kela dak kecuali junta free lo, dak school uniform anda free lo, kadang kabe anda free lo. Keso ke un ever saya anda dak dolo sebelum pe ni dak government akin pen dak thik pon long lo la tum so pe ni sistem alam tum garden pe ni kan chathan ko la pen ni tum committee dak la Ekalabia Model Residential School of Panel tum committee ta do ada committee a chairman ke district commissioner hando da so a chairman la kana so committee members along us the medical tum do la si mame mo so that pen is the medical facilities da kana si Kado ka kido sa. Kado ka ke chon la si la ke CMS de tum Karbi Anglong kado ka be akorte ingji tinta Ekalabia Model School long kedang je phansi bo inang je khali isi bang ke asite bang ke only 60 bed alo sotum bang thongkep sotum bang thongkep anchot stame elitum lasona war site ke nili chemat ha den betanga chemat ha lo digeta ko pen tala sama school chali dum long te basi pini laga ke bang pen ning charong Antel lah ST Hills pun kontak kan. 48%. out of 60 Kanan a class pen si starting no memang class 6 pen class 6 pen 12 an. Kau yang kerja. Lapo ami ake joyang se la seli tumta la so facility ke li tum la kitchen lo pot ke lang jani da rong ru ke do samar tumta li tum Karbi Anglong ke duk det am se la so war sai je endo nang je la pen private school ki do nang part government ben ke do na ke kim ke rang pot la pen facility ki pula kona school lang se li ma sama din hanta ke che toy dun je hanta Itu lah so school orang nang toy junji pun tawar saya kesono bagi. ladak online long apply dun nang ko la so teng selection committee do ba hala so teng si as per quota teng si